Wena waphakathi Nkosi Dlovukazi Mhlekazi angijoyine etinceku taNkulunkulu ngaphasi kwesihloko lesithi Jesu ubonwa abafunzi lababili. Angifundzele ivu laNkulunkulu encwadzini yaLuka 24 verse 13 kuya 21 kunananga emagama. Ngalo lona lelo langa abafunzi lababili babehamba baya edolobheni iMawuse lalingaba ngemakhilomitha la11 kusuka eJerusalema. Babehamba bakhulumisana ngato tonke leto tintfo letatendekile. Bathi basacoca Jesu wasonzela kubo wahambisana nabo. Bambona kodwa kabatanga kutsi ungubani. Jesu wathi kubo, yini lena lenihambe nikhulumisana ngayo? Bema babukeka batsabukile. Lomunye wabo kunCleopas wambuta wathi, usho ukuthi wena wedwa usihambi yini lapha eJerusalema lesingathi lokwendekile kulamalanga lendlulile? Wabuta wathi tindvotini? Baphendula bathi lokho lokwendeke ngaJesu waseNazaretha laba indvodza lengumprofeti lonemandla ngetendo nangemavi embi kwaNkulunkulu nakubantu, nekuthi bapristi bethu labakhulu nebabusi banikela ukuthi abulawe base bambethela esiphambanweni. Verse 21 wathi bese kanzi besethembe ukuthi nguye labetawukhulula ema-Israyeli namhla selilanga lesithathu seloku kwendekile, futhi ngetulu kwako konke labanye bafati belicembu lakithi basethusile ngoba bahambe kusela uvivi bayethuneni, kodwa bathi bakhanze isidumbu singekho. Inkosi kayibusise kufundwa kwelifu layo. Luhambo lwaseMawuse kwakunebafunzi baJesu lababili lebe balulungisele lo luhambo, kodwa ekululungiseleni kwabo etingqondweni tabo kwakugcwele etinsisi ngalebe bakubone kwendeka eGolgotha ngaJesu Kristu lebe bahambe naye emalanga badla naye, baba nesabelo sekugezwa tinyawo nguye, baba nesabelo sekudla liphasika lekugcina kanye naye, balungiselela lo luhambo etingqondweni tabo kugcwele lobo buhlungu, bakhohliwe ngemakhama labekhulumile kwekuthi emva kwemalanga lamathathu indvodzana yomuntu itawuvuka, leli thempeli lingumtimba wami litawubhidlika liphindze lakhiwe kabusha. Bona sebajabule emphefumulweni wabo bathi jwala ukuthi kufa kwaJesu sekulethe kudzabuka lokutawubenda kwekuthi lithemba labo lishabalale. Bahamba bodwana balungiselela luhambo, Jesu angekho. Ngifuna kuthemini kuyingoti kulungiselela luhambo, Jesu angekho. Endleleni la uhamba khona tinintihibe letivelako, kodwa luhambo lolungiselelako Jesu akhona. Uyasonzela besedude eceleni nawe abheke njalo kuhamba nawe. IBhayibheli lithi basahamba endleleni wasonzela Jesu wabalandzela baqhubeka baqoqa bangamboni. Nanku kungimangalisako. Yasonzela inkosi yasezulwini bahamba nayo, iyabalalela konke lebakhulumako, kodwa kabayiboni. Bebayati baphila nayo, enhloko yabo kunesithombe sekuthi ufile kanti sewuvukile. Uyahamba Jesu basedute naye, akabayekeleli ngoba lokholwa nguye noma haya kuphi ubasedutane naye. Angiphethe nganange emagama kwakuthi la kunenkosi Jesu khona umuntu lokholwako kuyingoti kwekuthende tintfo angambikeli. Labafunzi laba bebakholwa
Jesu kodwa baya emawuse bangambikelanga Jesu ngemusa wakhe wasonzela kubo wahamba nabo wabanakekela simemetela kunye mini kwakuthi uvukile kulabafile uvukele kubambisa nekwelekelela bonke labakholwa nguye inkosi kayibusise livilayo amen bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi siyabonga mfundisi bayethe wena waphakathi bekuliphuthisa lelincane leso silo sikhulu lona bekunguLuka 24 verse 13 to 21 silo sikhulu